tvog života. Vreme je da se nastavi Tesla Fighting Championship. Ilija Lončar dočekao je svoj dugo očekivani revanš. Izazivač BBJ Expert dolazi iz Novog Sada. Hornet Academy. Ilija Lončar. A došlo je vreme i za teške momke. Ilija Lončar, već ste čuli, Hornet Akademija. Jedan od veterana ovog sporta, borac sa popriličnim brojem mečeva, čak 19. Ovaj meč bi trebao da bude zanimljiv s obzirom na prethodno iskustvo i sudar momaka. Ovo će biti revanš. Da. Ilija Lončar inače i iskusan takmičar, ima dosta meča, kao što si rekao, oko 20 mečeva ima. Tako da možemo reći što toga tiče iskusan i veteran od mečeva, MMA mečeva kod nas. Ilija se borio i van granica Srbije, posjećivao različite evropske MMA turnire. On će pokušati naravno da iskoristi svoje znanje brazilske jiu-jitsu u ovoj borbi, ali neće nas iznenaditi ukoliko momci oprobaju pesnice u stand-upu, od teškaša sve moguće. Da, vidit ćemo. Ilija bi trebao da ima prednost u parteru, jer znam da se bavio brazilskom jiu-jitsu dugo. Sad vidit ćemo koliko će mu to protivnik dopustiti da plasira svoju tehniku i taktiku. Dejan Novaković, čovek ogromne fizičke snage, strongman među borcima, član MMA tima Bor. Dejan Novaković, Conan. Dejan Novaković, Conan. A vreme je i da Conan uđe u heksagon. Dejan Novaković dolazi nam iz kickbox kluba Bor. On će pokušati naravno da odgovori udarcima na to grappling iskustvo koje posjeduje njegov oponent. Da, koliko vidim, Dejan je najstariji učesnik turnira. I pre toga, pre MMA-a imaju iskustva u bodybuildingu. Odatle i njegov drugi nadimak strongman u svetu naravno mešovitih borilačkih sportova. 40 godina ima ovaj veteran. Sponzor osmog meča Delta City. Dve runde po 5 minuta u kategoriji preko 93 kg. Crveni ugao 190 visok, 105 kg težak. Dolazi iz kluba Hornet Academy. Skor 8 pobjeda, 9 izgubljenih mečeva. Ilija Lončar. U plavom uglu 183 visok. Sigurni smo u snagu takmičara, ali u kondiciju vidjet ćemo. Kickbox Bor. Skor 8 pobjeda i 5 izgubljenih mečeva. Dejan Novaković, Conan. Dejan je jedan od svedoka stvaranja, da kažem, mixed martial artsa u Srbiji. On je bio jedan od takmičara koji su se borili u tim početnim etapama. Dugo su obojica u sportu, znači pratim već neko vreme njihovu, ne aktivno pratim, ali znam za njih, znači odavno već se takmiče, znači možemo slobodno reći jedni od najiskusnijih takmičara u Srbiji. Prvi put večeras gledamo tešku diviziju. Vidjet ćemo koja je taktika oba borca. Dobar sada snažan low kick Dejana Novakovića. Ilija bi trebao imati prednost u parteru, ali vidjet ćemo. Inače oba borca su tvrdi momci, tako da mogu dosta da podnesu. Da li će pokušati možda ovaj dupli underhook koji ima Ilija da iskoristi? Međutim, za sada ipak malo više koristi dirty boxing, udarci iz klinča.
Da. Evo ga Dejan pokušava da spusti borbu u parter, vidjet ću. To je jako zanimljivo s obzirom, kao što smo rekli, ipak je kickboks njegova snaga, ali dobro. Dobro, fizički je jak, znači može, ako obori protivnika može da ga kontroliše solidno dole, baš zbog svoje fizičke snage. Odlična serija od strane Ilije. Odličan pogodak. Ostio na trenutak, slabo skreće, sada malo agresivnije, međutim opet borba završava u klinču. Inače, klinč poprilično troši snagu protivnika, vidjet ćemo ko će izaći iz toga fizički spremniji. Da, treba bi Ilija da pokuša da svede borbu u parter, da se spusti niže, znači da proba ili da zakači nogu Conanove ili da se spusti niže, da uhvati ga iza nogu sa nekim double legom i pokušava borbu da sporede u parter. Vidimo da neko već ima posekotinu, pretpostavljam da je to Ilija. Čujemo sada savete Iliju iz ugla da koristi malo više kolena. Sigurno, ako si neaktivan ili ako nemaš priliku da baciš, mora koristiti sva moguće oružje. Pokušao je bacanje Ilija. Znači kolena, sve te mali sitni udarci koji nisu pretjerano jaki, jer vremena donose poene, normalno i donose polako štetu. Baš tako, ovi udarci po nozi kolenima deluju bezazleno, međutim, posle nekog vremena, kao što je on rekao, noga postaje sve teža i teža. Sada odlično saplitanje. Bacanje od Conana, a dobra kontra od Ilije, međutim nije uspio do kraja Ilija da iskontroliše Conana i došao je u poziciju, u donju poziciju. Conan se nalazi sad u polugardu Ilinu. A iz ovog ugla se vidi da je Jovanova pretpostavka bila opravdana, to je da Ilija ima neku štetu na licu, to je posekuti na delovima iznad, čini mi se, desnog oka. Treba bi Ilija da proba da vrati Conana u gard kako bi ga više kontrolisao. Vidjet ćemo. Iako ima čak 40 godina Dejan Novaković, deluje da ipak kada se gleda fizička snaga ima prednost sigurno nad Ilijom. Pa ima, on se bavio tim sportom, znači bodybuilding i sve to, znači vjerovatno je, pretpostavljamo da je fizički dosta jači od Ilije. Međutim, na Ilijinoj strani je tehnika, tako da to je nekako izjednačeno. Evo, Ilija je uspio da vrati. Ta fizička snaga ne mora ništa da znači. Imamo primjer Marija Puđenovskog koji je bio strongman 8 puta, pa se nije baš slavno proveo u mixed martial artsu. Tim Silvija, jedan već prekaljeni takmičar, zvezda na zalasku, ga je dobio prilično lako, ali dobro, da se mi vratimo na ovaj meč. Normalno, samo po sebi ništa ne vredi u MMA-u. Znači, a u sklopu svih ostalih kvaliteta i veština svaka prednost je dobrodošla. Neće se tako lako Dejan Novaković zaleteti, ali svakako da traži priliku za jedan jak udarac. Dejan pokušao da prođe gard, evo uspeo, međutim Ilija je odmah otišao u poziciju kornjače i probaće verovatno da baci, da prevrne u parteru Dejana. Evo pokušaj, bezuspešan. Sada Dejan Novaković mogao bi možda proba giljotinu, međutim trebao bi to da izvede prilično brzo za sada. I ima tu ruku ubačenu. Ima samo koliko to duboko, treba vidjeti. Evo pokušava Conan da plasira giljotinu. Ima gard, ima i giljotinu. Sad, kao što je on rekao, pitanje koliko je to duboko. Odavde izgleda prilično duboko. Sad ću vidjeti. Međutim, sigurno da Ilija je iskusan i u ovakvim situacijama svire takmičar. Mislim da je prošli put Ilija izgubio na giljotinu, međutim vidjelo se da je od tad spremio taktiku da mu se ponovo ne desi. Par odličnih udaraca. A sada obrt situacije, kreće Ilija sa ground and poundom. Da. Pa gledajući ovako njihovu težinu, njihovu kilažu, mislim da je ovo dosta aktivan meč. Evo Ilija pokušava da prođe gard i prošao je. Dejan je otišao u kornjaču. Ilija bi trebao sad ovo da iskoristi za više udaraca. Ili da popravi svoju poziciju, proba da ubaci nogu i jednu ili dve noge. Evo, upravo to što radi. Ima sada leđa. Da dobije backmount. Nema još uvijek, ali probat će potrudi. Međutim, Dejan je iskoristio svoju šansu i teško je sada u ovoj situaciji, verujem da su borci poprilično klizavi realizovati neku tehniku, pogotovo rear naked choke koji je možda pokušao bio na trenutak Ilija. Ovi udarci kod teškaša deluju malo spori, međutim dosta su teški kada su borci toliko korpulentni. Evo kraj prve runde. Izjednačena borba. I što se mene tiče, prva runda je interesantna s obzirom na njihove gabarite. Definitivno, jako je teško reći ko je ostvario prednost. Prilično izjednačeno. Gledate neverovatnu borbu Titana.
Za sada se ne nazire pobednik ovog revanša. Oba borca su bili dosta aktivni. Da, prilično izjednačeni u parteru, tako da vidit ćemo. Ja ne vidim da će se desiti nešto ovde preterano, da može nekog da li nokautirati, i podjednaki su svim aspektima, tako da ćemo vidjeti kako će se borba dalje odvijati. Sigurno da će psihološki moment ovde odneti, pored naravno fizičke spreme, prevagu, ko će biti odlučniji, ko će imati veću glad za pobedom. Evo sportski pozdrav na početku druge runde. Izgleda se okliznuo Conan. Tako je, moglo je da se desi ovde. U seriji udaraca samo iznad da pao, znači da li se nešto to okliznuo, da li je povredio nogu, nije, vidjet ćemo. To Ilija iskoristio da dođe, prevede borbu u svoju korist. Ili bi trebao sad, ili da pokuša plasira giljotin, ili pokuša da dođe sa strane da bi uspostavio bolju poziciju. Naravno, za to je potrebna snaga i kondicija koja polako curi borcima. Evo, Dejan Novaković je uspeo da prevrne Iliju. Može, Ilija treba malo ranije da počne da se kreće, da promeni poziciju. Polugard. Da, polugard. Ono što sigurno jeste da nema puno čistih udaraca u ovom delu meča, međutim Dejan Novaković polako preuzima kontrolu. U ovom trenutku da. Ukoliko sudije to budu cenile, ukoliko to bude bio faktor koji će presuditi, sigurno da je u prednosti velikoj Dejan Novaković i da bi trebao da što više se trudi da pre svega bude taj koji dominira, međutim mora naravno i da ostane aktivan kako borci ne bi bili vraćeni u stand-up. Da, treba bi da Dejan da bude aktivniji kako bi ostao to položaju, kako se borba ne bi restartovala. Kompjuterski izraz u svetu mix martial artsa. Kao što je Jovan rekao, poprilično izjednačeni borci, vidimo da je da nema tu neke velike prednosti. Tako, iskustvo Ilija Lončara je dovoljno za sada da iako mu ponestaje polako kardija, zadrži ove nalete Conana. Sa druge strane, Conan se trudi, ali nije ni njemu lako da tako tvrd orah razbije kao što je Ilija. Vremešni borci, veterani. Što po iskustvu, što po godinama. Podsjećamo, Ilija Lončar je izgubio prvi meč. Za sada Dejan Novaković na putu da možda ostvari drugu pobedu, ali još je rano reći, ostalo je polovina druge runde. Da, prilično Dejan ima prednost sa trenutnu aktivnost, međutim ti udarci ne prave preteranu štetu, znači mada ima aktivnost. Ili bi trebao da pokuša da promijeni ovu situaciju, ili da vrati borbu u stand-up, ili da pokuša neko od završnica, jer ovdje on ne može puno da učini, a čini mi se ni nema priliku da plasira neku od završnica. Sudije naravno ocenjuju efikasnost udaraca, agresivnost, grappling, kontrolu koju ostvaruje u kavezu, sve je to naravno bitno, ali kao što i on kaže, za sada zaista nema neke velike štete se moje posekotine koju nosi s prve runde Ilija Lončar. U drugoj rundi nije bilo nekih precih udaraca i upravo tako, na radost publike, sudija diže borca stand-up. Neće dozvoliti preveliki predah Conanu. Ilija bi trebao sad bude malo agresivniji da bi li vratio rundu u svoju korist. Evo jedan dobar udarac levom rukom. I ponovo je došao do partera. Mislim da Ilija treba možda ulozi malo više energije da ne dođe ponovo do partera, jer ovako očigledno da je nedostatak kardija uzeo svoj danak. Ilija nema naprosto dovoljno energije da zadrži borbu u stojećem stavu, ali opet mač sa dve oštrice. Dejan Novaković sada plasira par udaraca. Da, stiče prednost. Nema tu štete, neke preterane, nema tu nekih povreda, ali ostavlja utisak od sudije, stiče prednost. Pokušava ugao da malo razbrda borce, ali teško je naravno izdržati
u istom tempu borbu do kraja, počeli su poprilično aktivno. I oni su teškaši, znači prirodno je to malo sporiji tempo, malo to... Što se tiče kondicije, uvijek malo škripi. Zaista ne verujem da će moći Ilija Lončar iz garda da zapreti nekom tehnikom. Pa Dejan je prilično snažan, tako da može da se prilično dobro nosi sa tim pokušajima finalizacija. Mada nismo vidjeli ni Iliju da je pokušao neku finalizaciju. Možda je trebao pokušati. Ko zna, možda bi uspjelo nešto. Pokušava sada Dejan ovim udarcima u telo da otvori put ka glavi, ali opet ti udarci deluje da nemaju toliku snagu. Još svega 5 sekundi ostalo je. Pobednik će se dobiti nakon sudijske odluke. To je to. Ima s oba borca iscrpljena. Ako je bilo ikakvih nerašćenih računa posle ovako iscrpljujućeg meča, verujem da je sve sravnjeno. Sudijama neće biti ni najmanje lako, ali ono što je moj neki subjektivni utisak jeste da, iako je prva runda možda bila izjednačena, prednost u drugoj rundi za Dejana. Blaga prednost. Blaga prednost, definitivno. Vidjet ćemo šta će sudije reći. Prva runda je bila odlična, znači tu su bili borci obojci izjednačeni, aktivni. U drugoj rundi su malo posustali, verovatno zbog kilaže i svega toga. Naravno, ovi takmičari su dovoljno iskusni da ne bi sebi dozvolili neki olaki nokaut. Iako je bilo par razmjena u prvoj rundi, nije to bilo ništa sada preterano rizično. A nisu oni poznati kao udarači, više su poznati kao borci u parteru, nekom rvanju, tako nešto. Brawleri nisu, znači udarači nisu sigurno. Niti imaju takav background. Napetost polako raste u iščekivanju sudijske odluke. Možda bi bilo fair da se borcima daje treća runda, međutim do toga neće doći. Borba je predviđena da traje 10 minuta maksimalno. To bi možda bilo i najbolje. Doduše nisam siguran kako bi ta treća runda izgledala, ali sigurno bi to bilo najviše fair. Da. Ali mnoge stvari u životu nisu fair. Bitno je naravno da se pravila poštuju, a pravila su rekla da će borba trajati 2 runde, to se naravno ne može kršiti. Po tome se i pozna i vidi ozbiljnost ove organizacije. Da li će ovo biti nerešen ishod? Tako je. Vidimo pomalo začuđeno lice Dejana Novakovića. Moram priznati da jako, kao što smo rekli, ta blaga prednost, moje neko mišljenje da je možda ipak bilo objektivnije da je on dobio tu pobedu, ali nije to bilo dovoljno verovatno ubedljivo da bi mu sudi dodelili. Mozart, deo tvog života.